Daka jing sokia ka bajur, halor ka jing kuman, jong ka tenat rekam ka MECL. Pancim kia ban wengno ya ki artli ki pos boarding. Ki balayang kenriang ki badon hakasnong maudoron jong ka snong Saiden. Nakaliang ka kasi student union. Nong po circle lembat ka Saiden unit ki lalik banjurep ya kitay ki nar elektrik. Balalap shisha ba kitay ki nar elektrik kilayang kenriang. Bat ka balaru banwanra ika jingma ki pajba ki bayat bayang nakatay ka caka. Ya kani ka jinglet jurip jong ka KSU lalam kemat dau samla IR khongjo General Secretary ka KSU nong po circle lembat kiwe ki dekot na nong po circle kumjuru ki dekot ka Saiden unit nakaliang ka KSU hadin bakalalap ye kita ki pos elektrik ki balas dang ban kelem suki kaladawa mardor ki bor ka MECL bakade ban ship kiano mardor ban bujuli da kiwe ki pos lane ban penyang scam ya kini ki pos kenang ban yada ya kano ka jingja ka basusi bat lada kane ka tenat kadang sangapjar ka KSU kambanse ban simpat da kilat ki bateng hakani keju ka sngi ka KSU nong po circle bat ka Saiden unit kilalik ban kenraru ya ki bar jela ki ba pentre ya ka wei ka surok ka badon 1 kilometer hakasnong Saiden hakaba lalabru bakim don satya ya ka labor license bat kum kaseng kala ai por sansngi ya u kontraktor ba pentre ya uneu surok ban penbit penbiang ya ki kot kisla lem kumta kaseng kambanse ban beno ya kitei ke barjela wala pelong ipi kum kaseng KSU ba finwan ban jurip ya kini ki elektrik pos hane hapo snong Cuman ni ban jurip bahir mengelek dengan do office MSCB man pendep no ini pos ba ap ke man saw ki ba no snong juga ni snong ane kalian MSCB ngala ikan bunsin regam simla simkhai gini ngimbensi ban jurip ina adalah di ini bat lada ka MSCB gamle kalian dengan KSU kan nyat dak khmat menle ibun kam kalian juga KSU hadir maka sarkar asam kala pelai energi hadir ngala budian ni babon ba KSU habide bagi barjala jingo in credit ni habagi malik iba pentre kan ni tre persim penbiang wat ikut isa kalian juga KSU ibu ji pendam juri kan ni bat ladang indang lam ni khmat KSU kan nomap mari KSU kan pendam kan nyat dak khmat menle ibun kam bat igini ki barjala ke petre mentai bodi na po asam bisa pak ingin pak dak jinto wat sapok ka dusun konsil bagay kan buo no diti kan donan khang bagan nom ta ay ka jimbu ka yang kitrai muluk bagi kan dengan mentaka lat yo kam yo jam habang iya po kan po ji babun ni khasi balala menteri kini kam menteri nakaliang jitu malik kontraktor juan ra musim juan ra bet di nong trika di nong bela dan di nong tri ke bar ke stir ke ji di teh huntam di bar jela ini KSU la bur kapor bagi gini ki barjala bagi wanra ikut islah jadi labor lesson ki ipik ki jungki po sansi balada kimla ban pendep igene kum bagi labu kapor ngaleng KSU kan mendon su dengan jingkran dengan jingma kan subek bet yaki kum basya kakam